Kashnong mau senrap nobo sopho SMship lambat ka KSU rang dekho unit lambat ki katu kaningut ki rang ba bakentob usordar berem jong kashnong rang dekho ha ka arterek uno apra klalit ben ujor bat airu da kajing tho ha ka deputy commissioner district southwest Khasi Hills ikong si kharkongor ban kerpat ban pensangian oswa ya kajing tayu tower jong ke Airtel ha kashnong rang dekho Katkum kini siti loong bagi pat ba nong shnong jong ke join committee ke bagan thup ekashnong so masem rang dekho bat mau senrap rengkat bat ke KSU rang dekho mau senrap unit hak jingelang pat ba kabal penlong hamadan maulong oj hak kat santrik unai wieng kilarai ban persya ek jingtai ya kene ka tower nambar nakaliang ki bor shnong jong rang dekho kimchem lawan ban pencai ki pat ba bat kimchem layo hiru ikang menjing menjur na ki pat ba ban pediang yau new tower Hagni kejingnya keren nakaliang ikong si kharkongor lokular ban sakhot yau sodar shnong karang dekho bat ban lum yakipat ba ban yapen bet ikne kam kenang bakan ummi kenu kenu kejing jam besnosi hagni kathan Gabe dei badunu tawar ku ba kibaki wan penyang ha rang dikheu ha shnong jungi nganga sngulngo anamar ba balai ma ki usara shnong menta rangkat bat ki dikhot jungu katukan yangut kim pentip yu pa bat kim pertasionong bat kim bat kim pensai kila chule tang maki te nakata kadau ngi kum ki penmen rusan rangkat bu pajba ngi khi bat ngi pen ngi ngim menjuri kana kam te menta ngi kerpati ki te ki nong tre jong tu tawar bakin sangai swa tat hadu ban ya syai dakumoi pa ban ngasutenat kalian jong ka disi ka la kubur ban pensange ia mentasipor bat ka ongro ba ngin sapa ya kinong pensai la dala da pidon kam lane kanu ka kajing ya peliu jeng mudengkat bat upai ba suaban yang unu tawa te kajing ya keren kalau ka bajab bat nga kermen skemba ya menta na kaliang jong kinong kit kam sinong kin pensange shua tat hadu ba ngin dawan da kong wipat ka jimbut kuleh